Со незината искрена емоција и насмевка која има пред малите екрани, веќе скоро 5,5 години е дел од најпознатата и слободно можам да кажам најгледана регионална, затоа што веќе и во целиот регион се гледа, популарната емисија Практична жена. Токму со нас денеска ексклузивно имаме интервју и можност да направиме заедно со Наташа Павлович и тоа директно во студиото на Гранд Продукција. Наташа, здраво! Zdravo, pozdrav svima, veliki u Makedoniji i znam i dobila sam informacije da se gledamo, da nas ljudi vole, tako da, evo, zaista najveći pozdrav ovdje šaljemo iz studija našeg. Така, во моментов гледам дека во студиото имаме едно мало изненадување кај тебе. Кажи ми за кого станува збор, кој е тоа до тебе? A koja je pored mene, to je Zojka, ona se zove Zoja i to je naša Marina koju isto gledate u emisiji, njeno kuće. Da nije htjela da bude sa mnom, ali kada je shvatila da je snima i da je slika, ona je došla. Tako da, šta da vam kažem, kud ja tu i ona sada. Одлично. Дефинитивно, како што кажав, веќе доаѓате до 1000-тата епизода. Тоа е огромна бројка. Веќе скоро 5,5-6 години сте на малите екрани. За што значи да се биде практична жена за тебе? Upravo to da trajamo, boga mi, 1000 epizoda podjednako uspešno, a da pritom nekako nismo umorni od svega toga. Trudimo se da balansiramo to, da budete praktični ne znači da budete savršeni, već da nađete pravu meru, pravi balans između onoga što moramo da uradimo, a da bude na što jednostavniji način, što prihvatljivije, a sa što boljim ishodom. A naša ekipa se zaista trudi, upravo smo zato i uigrani, tako dugo trajemo, zato što rešavamo sve na praktičan način. Ali naravno svega toga ne bi bilo da nema naše sloge i jedinstva, da nismo svi zaista uigrana i dobra ekipa i sa ponosom ističemo da sada slavimo uskoro 1000-tu epizodu i nadam se da tu nećemo stati i da nastavljamo dalje. Дефинитивно тоа е доказ зошто практична жена е бренд, меѓутоа дали е тешко да се носи епитетот практична жена? Pa nije, stvarno nije, zato što kao što sam rekla, to ne znači da je neko savršen, znači dozvoljene su greške, praktično znači upravo to, da budemo opušteni, da radimo onoliko koliko moramo, da uskladimo sve. Malo mi je jedino čudno što me više ne zove niko imenom i prezimenom, više sam praktična žena na ulici kada me zaustave, praktična, niko me više ne zove, niko zna kako se ja stvarno zovem, ali sve je to zadovoljstvo kada znamo da su ljudi toliko prihvatili, da su se toliko pustili. I mnoge žene koje su do sada mislile možda da su oni na televiziji neki čudni ljudi, distancirani, daleki, uobraženi možda, su shvatili da smo svi mi isti i svi delimo iste probleme, ista zadovoljstva, tako da to što je praktična žena, to smo u stvari sve. Така, велиш дека практична жена не мора да значи дека треба да е и совршена, меѓутоа во што е непрактична, ајде ако можем да кажам во наводници, Наташа? Da, ima ja puno nepraktičnosti. Naprimjer, jedna od tih stvari je kada paralelno da uskladim domaći sa detetom, da kuvam ručak i da rešavam neke druge stvari. Tu nisam baš praktična. Moram da se posvetim posebno baš, recimo konkretno domaćim zadacima ili jedino čemu sam dosta dobra, to je kada je posao i kuvanje u isto vreme, telefoniram i kuvam, tu sam okej, ali kada su deca u pitanju i kada tu treba da balansiram i da usklađujem, onda tu nisam najpraktičnija. Nisam praktična ni u čekanju, bez okreta sam počeo odmah. Tako da ima dosta stvari, kao i kod svakoga u stvari. Така е, верувам дека има и интересни ситуации во студиото на Практична жена, каде што и си ти. Дали можеш да извадиш од многу сезони пројдени во ова студио? Претрпевте и многу измени, еве сега сте во еден нов изглед, виолетовата боја превладува во оваа сезона. Дали можеш да извадиш некоја интересна ситуација до сега? I najinteresna može bi. Koliko ih je samo bilo. Pošto sada spremamo upravo 1000-tu epizodu, posvetit ćemo celu jednu nedelju toj 1000-toj. I onda smo sami krenuli da gledamo i da tražimo te neke najzanimljivije delove, najhumanije delove i tako dalje. I shvatili smo da toliko toga ima i da smo toliko puno prošli da ne znamo šta bismo preizdvojili.
I recimo jedna od meni najinteresantnijih situacija je bila kada su meni napravili skrivenu kameru, celu jednu emisiju, iznenađena šta se to dešava, da li smo toliki baksuzi danas, i sve je bio maler do malera, sve je išlo naopako, a vrhunac je bio kada su mi na kraju stavili živu, mislim nije bila živa, ali nije bila ni, mislim, skuvana, sirova i gadna, stavili na glavu. Tako da pamtit ću to sigurno dugo i neću im zaboraviti i svetit ću im se dugo, ali da, bilo je tih zaista zanimljivih situacija kojih se svi sa radošću sećamo. Така, колку практичните совети Наташа ги применува во приватниот живот? Primenjujem baš dosta i moram da priznam da sam i sama postala puno praktičnija i spretnija od kada radim emisiju. Nije da nisam znala ništa daleko od toga, imala sam već decu pa sam morala da naučim, ali život je čudo. Mi i dan danas, nakon toliko epizoda i toliko godina, i dalje učimo, i to jedni od drugih. Evo, na primjer, neki dan sam naučila da razvijam sama ono testo, ono što se preko cijelog stola razvija, što sam do sada samo gledala od svoje bake kada sam bila mala, preko sam to sad sama napravila. Da, mnoge stvari sam ja naučila od drugih, drugi ljudi od mene, tako da sve to manje više primenjujem i u svojoj kući. Naročito recepte i te neke stvari oko spremanja, kako uštediti prostor, stvarno koriste. Prosto, Zoja, tebe niko nije ništa pitao pa odlaziš, jeli? Napušta me moja drugarica. Одлично. Спомнав на почетокот дека веќе скоро 5,5-6 години практична жена е дел во регионот, не само во Србија, веќе се ширите во буквално целиот регион, освен во Македонија се емитува практична жена и во практично цела Југославија поранешна. Можем слободно да кажам, меѓутоа, еве кажавте ќе имате јубилејната епизода како буквално цел тим кој стои зад оваа емисија. Дали можеш вака накратко да ни ги кажеш, можеби оние кои освен тебе не може да се замисли една епизода на практична жена? Ne može da se zamisli bez i jednog člana ove sadašnje ekipe. Nije bila ovakva od samog početka. Menjali smo određene članove, ali ovi koji su sada, ova sadašnja postavka koja boga mi traje već 3 ili 4 godine, je nezamenjiva. Tu je i Marina naša koju gledate skoro nije svaki ili možda svaki drugi dan, tu je sa nama u emisiji, tu je naša Tamara rediteljka, tu je naša Sandra koja je stalno spremna da pomogne. To je naš Vesa bez kog scenografije ovi elementi ne bi bili to što jesu. Tu je naša cijela ekipa koja se nalazi kamermana i svi smo jedinstveni, nekako svi jedni drugima uskačemo, pomažemo, nema surevnjivosti, nema ovo je moj posao, ovo je tvoj posao, Jovana organizatorka koja je predusretljiva isto prema svima. Nekako svi jedni drugima dajemo savjete, nemamo problem ako je neka greška u pitanju, ok, pogrešio sam, idemo dalje. Dakle, baš smo jedna ekipa koja se poznaje pre svega jako dobro i koja radi sa istim ciljem, istom željom i svako doživljava emisiju kao da je njegova. Niko nema tu, došao sam da odradim neki posao, pa kao jedna od emisija. Ne, svi je doživljavamo kao da je naša i nekako je ne damo, čvrsto je držimo i ljubomorno čuvamo. Da napomenem i da bez i širom bivše Jugoslavije isto ne bi bilo tako isto. Oni su naša podrška i oni u velikom broju meni pišu, često iz Hrvatske, često iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Dobijam toliko poruka u DM na Instagramu najviše, ja se prosto toliko iznenadim da smo toliko tamo gledani i to mi je posebno isto drago. Tako da bez svih tih gledalaca to ne bi bilo to. Ne bi imali za koga da radimo ovoliko. Така, ова е и доказ самото интервју колку си популарна и овдека во Македонија. Верувам дека во овој момент сите оние кои те следат на социјалните мрежи, односно на Инстаграм, го гледаат и ова интервју, но во што практична жена, односно што прави практична жена во слободното време? Практичната Наташа. Da radi praktično žena u slobodno vreme, trudi se da bude što više sa svojom decom, da se igramo, da radimo sve te dečje stvari koji svi roditelji, ali ono što mi je kad hoću baš za svoju dušu da se odmorim od svega, to je onda čašica razgovora i pića sa mojim drugaricama, prijateljstvo, ljubomorno isto čuvam i to mi je nešto najvrednije što imam, tako da kad god imamo prilike mi se uklopimo, teško je uklopiti se jer svaka ima svoje obaveze, decu, posao, ali to su mi najonako opušteniji u stvari trenuci kada ne radimo
ništa osim što tako pričamo и смеемо се. Така, пред самиот крај сакам да те прашам, имаш направено безброј рецепти заедно со твоите гости. Меѓутоа, дали имаш пробано до сега да направиш рецепт, односно македонската, дали имаш пробано македонската храна и да имаш направено практичен рецепт на македонски начин? Evo ovako, imam jednu divnu, pa mogu da je nazovem već i prijateljicom jer često smo bile na moru zajedno, gospođa Stojna, koja je iz Skopja i koja nam je toliko sjajnih recepata već pokazala, ali njen ajvar, kada ga donese, ja čekam svako leto da se vidimo, da donese svoj pinđur i svoj ajvar, jer odgovorno tvrdim da na celom svetu ne postoji bolji ajvar od makedonskog. Pravila je i neke druge stvari, ali kada je moj muž vreme bio i boravio u Skoplju zato što je tamo radio, onda kada god bi se vraćao za Beograd, obavezno mi je donosio kupi nešto u restoranu, da li su to bili makedonski oni ćevapi s onim vašim specijalnim lepinjama ili šta god, iako to ne bude skroz vruće kada on stigne do Beograda, ja sam to obožavala i jedva čekala da mi donese. Tako da imate hranu par excellence, dakle ja ne znam, treba da je zaštitite tako ukusno i da je čuvate i da to prenosite i dalje s kolena na koleno, stvarno ste majstori i veliki, dobri ste i gurmani i vi sami znate da jedete dobro i da popijete i da uživate u društvu, ali i da napravite i da ugostite. Tako da jedan zaista sjajan veseo i gostoprimljiv народ. Така, ти благодарам на убавите зборови, се надевам по завршување на корона пандемијата ќе дојдеш кај нас во Скопје, па ќе ти дадем еден предизвик да направиш некој македонски рецепт, токму овде кај нас, пред нашата камера. Ma može, dogovoreno, radujem se tome samo da ovo ludilo prođe i jedno čekam i da putujem i da dođem i da se to i lično svi upoznamo. Одлично, на самиот крај, која е пораката до тебе, односно од тебе до фановите во Македонија? Samo da ostanu zdravi sada svi u glavi u ovoj trenutnoj situaciji koja će, nadam se, što pre da prođe, da ostanu pribrani i na zemlji. Pre svega to će nam zdravstveno omogućiti da budemo dakle i mentalno u redu, a i fizički i da možemo konačno onda i da se družimo i da je uživamo i prosto da ovo je vreme čudno i isplivali su mnoge loše stvari na površinu koje smo negde možda i čuvali ili nismo ni pokazivali i nekako vreme da se ponovo ujedinimo, da brinemo više jedni od drugima, da ovo sve što pre prođe, a onda, kao što sam rekla, poručujem da idemo svi zajedno u kafanu i da se dobro provedemo. Ja mislim da je to svima toliko preko neophodno, malo veselja, malo provoda, malo radosti, malo lepših stvari. Tako da šaljem zaista iskreno. Jedno čekam da svi krenemo u provod i u dobru zabavu pre svega. Ти благодарам на прекрасното интервју кое издвои време да се вклучиш директно од Гранд Продукција од студиото каде што и снимате. И еве совет, како што каже и Наташа, една од многуте причини нека биде и практична жена во оваа корона пандемија, како да го поминете квалитетно времето покрај малите екрани. Ти благодарам многу, Наташа, и голем поздрав од Македонија. Велике пољубце шалjem svima vama. Поздрав.